Slav Kurdno proje xoya Nux sê berdewam dikin. Sêdî Kurd Post NPX Nux dev binivîsin projeyê rakin ser piya. Med vîdeoya ewil de temayek çêkiribû du tema bûn û me bingeha wî avêt bû. Îro jî em karibin em ê modelekî ji bo usersa çêbikin ji bo têketinê qet nebe bingeha wî em amade bikin. Piştî wî em ê projeyê girê MongoDB bidin. Ji bo navî min konteynerek Docker çêkiriye. Em bêjin sudo docker MongoDB û bi 5 têkevine. Divir de ji me re konteynerek vekiriye. Ev konteyner wekî makîneyê sanalê bifikirin. Çawa di VirtualBoxê wan de meriv makîneyê sanalê ava dike û tê de pergalên xebitandinê saz dike. Wekî wî lê vîya pir biçûktir e Docker zêde cî nakire. Me dewr de Mongo ava kiriye. Ez SQL bi kar nayînim em ê li ser MongoDB yanî NoSQL bixebitin. Anha databasek me tune ye em ê projeyê de ava bikin. Em bi çeta xwe re biaxivin. Zû de em ê hevnediyê em pirs bikin çawa ye çi dike. Ji bo me girêdana MongoDB'ye binê klasora serverê de amade bike û wexta projê rabû ser piya ra têkilî bi MongoDB'ye re daxîne û ez bêjim çi DB û tune be bira ji bo me biafirîne. Bibêjim û bişînim. Bêje de npm'ê de mongoz û .env saz bike. Piştî wî de let nevin di binê serverê de evê dosya ava bike. Paşê jî ji bo modela usersa model ava bike. Ji bo posta wê modelek ava kiriye. Commenta jî belê bingeha wî çêkir. Pir xweş min ev eciban. Nûst configê de jî serverê da nîşandan Nitroyê. Em binêrin çi kiriye. Donderê DB'ye de index.ts hemûyan qebûl bikin lê Mongozê em ê saz bikin. npm mongoz û kîja bû .env ji me re dosyaya envê jî çêkiriye. Serî wî de xal heye ev dosya veşartiye. Mongo Yuri çêkiriye. Porta Mongoyê nivisandiye û navê DB'ya me jî Kurd Post danî kiriye. Piştî wî divir de mêzekin xeletiyekî dide me ev çi ye. Ez vêya hinekî biçûk bikim deqek. Divir de size bigerin ya tekin 14 belê em îje vêya dikarin azim bikin. Yani o qas baştir e. Tekliye ikona çıma kiriye neyse. NPX Nux devem binivsin. Divir de modela da çıkiriye zivî dixwazim baş mêze bikim. Modela userê de çi çêkiriye name, email, password û avatar û bio û followers û following û divir de jî îroka ku bû be endam nîşan dide. Modela postê de user yani jalîkê ve hatiye afirandin. Content naveroka wî image hewce bike nizam like jî ê ku eciban dibin. Comments şîrove û kategorî jî kategorî em ê wisa nekin. Mêvana jê bibin. Divir de statik nekin. Belkî em modelek kategoriya çêkin û tiştê wî comment çêkiriye. Em vana jî hemû qebûl bikin anha. Divir de çima wisa dike xeletîkî tê de heye ew jî çi ye. Van xeletiya direkt jê re me şiyand da bersiva wî yê çi bibin. Em hemûyan qebûl bikin. Pirsgirêk qediyan serverê bidin seknandin ji nû de rakin ser piya. Komberskelek giran e bibor. Yine jî xeletîkî heye. Xeletiyek wisa dide me çare seriya wî çi ye. Nux configê de jî tiştekî guheran çi index.ts'ê kir index îjem mêzekin serverê bidin seknandin ji nû de bidin dest pê kirin. Ji me re bu kodên di index.ts'ê de jî nîşan de konsolan vana. Nexwe proje me kliya xwe bi Mongoya re girê da. Em binêrin di Mongo kompas em vekin. Wê ji me re ji bona me em vêya nemayê bigerin ya reş hestim. DB'ya me çêkir bi navê Kurd Postê û tê de sê heb koleksiyon çêkir. Post, users û comments. Îja em bên li vir girêdana xwe ya di binê serverê de ji bona rûpela me ya têketinê û endambûnê de bersiv bistîne em divê em di serverê de çend kodan binivîsin ku ew kod bi MongoDB'ye re biaxive. Îja ji bo me fonksiyonên têketin û endambûnê di binê klasora serverê de biafirîne. Kodên xwe bi baldarî binivîse ku zaafiyeta ewlehiyê tê de çê nebe. Divir de divê meriv ser bisekine ku kodên xelet nenivîse. Aliyê backendê giring e. Çi çêkiriye dibêje Bcrypt.js û JSON Web Token û Zod ez nas nak ji saz bike û li dû jî em binêrin ku çi kiriye. Utils'ê de out çêkiriye. Em hemû qebûl bikin. Divir de çi heye bixwînin me li vir kodek biafirînin. Şîfreyê ku em jê bistînin ê eş bike. Model sandana middleware de çi kiriye verified token. API out'ê de jî navê vîya ew bin
بکن آن user out چیتره بنا جی قبول بکن register جی قبول بکن و دوردن بدن سکناندن npm ای زود و چه هبون وردنا جیسون وب بکنو با شifre کریپتو بکجی GSM بنویسن npm nux dev'em بنویسن چه بو خلطی چیه npx nux dev بنویسن و سرور اخوار راکن سر پیا ایجاد وردد روپلن تکتنه دجی بهم گوهرتنه بکن تکلیب مونگو دی بی ره حد دانین و سرورامه راد به سر پیا توکن نه حد دیتن دورده میدلویره چکر میدلویر نه هیلم تکبنه توکن نه حد دیتن لیور اف خلطی دیدمه چما وسات کم جرا بیجن میدلویر نه حوجه جبو میوانن و هاتنه سردانا روژیا میدلویر باشه جبو تکتن و روپلا پروفیل حوجه بکه آنها حوجه ناکد بیجم میگوت اوله او قصشی اوله نکیم سربست بهله دورده چکریه اف چیه یوز اوت چکریت کده میدلویر اوت ده چکریه سرور میدلویر از میزکم چکر دیسا یوز اوت چکریه دبنه چپوناوی از وی قبول ناکم نه منجره تشتکی سان نخواستنه میدلویر ده تکتنه ده حوجه دکه میدلویره جه ببه او نورمال روژه را بخبته بشینن باشه ببورش که هیم بوده گلو جولمرگه هیم بوده نخواهم وانا ایجن ران و پلید بیم بدن سکنان جنوه راکن سرپی زیویه هموجه بمیدلویره روژه واید خبته ایجن بین رو پلا تکتنه آنجی تومار ببه آنجی اشیم تومار کرنه بگو هرینه هم بین رگیستری و ببیجن رگیستر و بگو هرینه دانه این بکار اینر جمر شاندیه ایشی لرون انده کنترل بکه باشیجی بشینه دوسیایا سرور API out و دبنویده چه بو رگیستر پست و غلطی دانه یانده دنبه یوزر ده مونگو DB ده تومار بکه جره بشینن و امل بنده بن که رگیستر و بگوهرینه ببارن تلفون اکشم راحت بردوان بکم چه گوهران دیه رنگ ناو پاشناو وانه چما راندیه نخواش بی قد خویانا کم وانا قبول نکن یجی نخوازم یه لزیده بکه حوجت که یجی لزیده بکه نه قبول ناکم تجی ناکم نه قدیه وی یجی قبول بکن و بله قدیه رگیستر بو اف قدیه رنگ وان صاخوشه سپید قد خویانا کم نکی سی می لزیده بکن که خوش خویا بکه سپید نخوش ام آن حال بکنده میزه بکن بیجه پروژه خبتی ناو پاشناو تکنو بردم بنویسن اپیام تکنو ات برد خالقوم شifre زنار اف چما کریه اف تشکیلات نبوله tomar به بعد بیجه چه شifre دوی هری کم 8 تیپه افهم زنار چک زنار tomar بکه شیاند گلو چه بو هم ده مونگوی دا بنرن یوزر تکنو و شifre امیجی ریپتو کریه و سا چه کریه اولو ورسوانتنه دیرو که کم بونه اندام ساندیه برخوش ایجا تکتنه بافرینه ایمیل خواست لخوازی ده تومار کرنه ده ناوی بکار هنرژی بخواستا یوزر نیم باشتر ببا دورده بیجن جیره رگیستر ده ناوی بکار هنر یوزر نیم جی بخوازه و مدل هم ده جی یوزر نیم چکه و یوزر نیم برا یونیک به یونیک یعنی بیجن من ناوی کی گرد تکنو کرد خینج من کس نکار ببی ناوی بگره دورده میزکن ده رگیستر ده نه مدل انده مدل جنوب افران چکر ام مزک یوزرنیم یونیک ترو تیپن بچوک تیپن مازن و تانه ها به چبه دنا وابانا ده خلط نبم تیپن کردی تنویه انترنت تیپن انگلیزی مدل قبول بکن رجیستریدجی ادا کوگوهاری یوزرنیم جی تبلیگو بشه یوزرنیم چکر بله قدیه ایجم ببن اندام ناو پاشناو تکنو کرد یوزرنیم تکنو کرد اپیم تک ات کرد دحبده جبر کو خلطی در نکوه زنار و ام ویاجی بتکینن بلا دریم بکری بله قید بو هاوی گرانه خلطی ندا نزیکن کمپاسه ده بله تکنو کرد رو پلا تکتنه آماده بکن اوجی ام جه چف خوازن رگیستر باش تبته املکم آبون نای بیرام بپرن تلفن دیسه ها رگیستر خوش تبته نیچه بکره رگیستر چکرو بله ایجا می دست به لوگین بکن ایجا رو پلا لوگینه جی بگوهرینه و تکتنه لوگین اوسه ده کنترل بکه او که تکتن راست
xwaste ji me re tokenek çêke û ekîdin û paşê derê me bide rûpela profîl rûpela profile index afirîne bibêjim û bişînim. Îja yê çi bike? Li vir em nikarin çê bikin ha xweştir tanha me çima nedikir. Di logînê de ji logîn postê de ji kontrolê xwe yê bike. Logîn bûyê jî yê biguherîne û ê ji me re rûpela profîlê çêke îja em ê rûpela profîlê middleware kî jê re biafirînin ku herkes nikar be rûpela profîlê. Rûpela profîlê tenê ê ku bûne endam û ê ku ketine hesabê xwe yê kar bin bibînin. Rengan guherandiye çikirî. Belê îsan rengan guherandiye zivana qebûl nakim bibore. Me yek bi yek wisa bikin. Qebûl bikin û êdin jî çima di binî de qada scriptê de çi bimîne em qebûl bikin. Di out logînê de çikiriye. Username em ê bi username têkevine bi email nakevine. Email nivîsandina wî pir derêje hewce nake tenê username û li vir jî qediya wekî din tiştekî çêkiribû. Login post ev çi ye? Login bû profil index. Index ji bo profîlê jî em vîya jî qebûl bikin. Lê em ê vîya middleware kî bikine. Anha xelet nebim ê xuya bike. Profile em binivîsin xelet profile çêkiriye ev teknokir ji ku aniye. Lê xelet nebim em divir de têketina xwe jê bibin û cookie me tune têketina me çawa zane ev username ji ku tê. User ji local storage tê yanî tokena me avêtiye li vir. Me token li vir qebûl nekin local storage ya qet qebûl nekin. Rûpela profîlê ji bona wî zû ye. Em çi bikin? Têketina xwe em êze bikin. Login bûyê de çi ye ku peyam dixwaze. Input'a e-peyamê e-peyam text grey e-peyam ez vîya qebûl nakim. Model username ez ê vîya qebûl bikim. Ya qebûl nekinê çi bibe. İja baş bû. İja têketin e-peyam na username em ê binivîsin. Li vir username em binivîsin direkt û li vir werin tamam. İja em jê re bêjin em token û user storage de naxwazim ji bona me bir tûkaneyek cookie bikarbîne an jî cookieya Nuxt sisê heye ew karbîne. Xelet nebim di Nuxt sê de ji bona cookie tiştekî hebû bir aw qas be. Li ser ku dixebite login bûyê login bû çikir. Login bûyê de çikir ev. Ya star. Deqek tibse. Te wexta ku di logînê de login bûyê de cookie ava kir qet vedî nekir. Ma cookie li wir tê nivîsandin. Divê em cookie'yê beşa serverê de binivîsin û ji front endê re kerê çolê. Aferin li vir cookie nenivîse. Çiye cookie login bû nene. Têketin rast be me cookie çêkin. Di cookie'ye de jî node.env me ji wê şîfreya xwe bigirin. Node.env me şîfreyekî me tê de tune ye. Cookie çi qas wexta wî heye? 6x6 yani 6 saniye 6 deqe û li vir jî 24 tike roj 7 jî 7 roj. Têketinekî me 7 roj berdewam bike. Piştî 7 roj ew têketin qîmeta wî nemîne. Paşê jî user data vegerandiye. Li vir de me wî qebûl kir li jor login bûyê de çikiriye username pêwîst. İja têketina me xelet nebim ê çêbe têkevê tekno kurt zinar ketine bersiva me li cookie de bele user çêkiriye user divir de çêkiriye em ê vîya nexwazin me ji bona wî tiştekî din bikin. Lê tokena me divê dibine cookie'ye de be min em ê navê token jî biguherînin ew jê nake illa token be. Em herin profile xeletî deme. İja gor van guhertina ji me re profile index bû jî biguherîne û ên ku têketina wan tune be yanî login nebûbin bira nikaribin em profilê bibînin. Ji bo wî jî middlewarek binivîse. Middleware de bira çi bike ku têketin hebe profile ya bike ku tune be û yek bixwaze were profilê wê çaxê berê wî bide rûpela login. İja yê karibe gelo. Out TS ku da çêkir. Vê jî qebûl bikin werin middleware out. Middleware me re çêkiriye out TS vane hemû jî bibin. Middleware me de ya qebûl bikin. Middleware jî token hebe ku token rast be deqek. İja profil get ku da binê pir tiştekî bênamûs çêkiriye ha. Binêrin em qebûl bikin mêze. Ê ku bixwaze tokenekî dest bixem bêjin ve tokena xwe da yekê ya jî yekê tokena we bi dest xist. Vê çaxeyê çi be ê were di projeyê me de API profile
جوره داخوازه کی بشینه ونه همو تشتی فلان کسی ببینه قد نه به شifre ناده باش neyse ama via جیب گهرنه موسان کارن قبول بکن دور ده چکریه پروفیل ایندکس بویه ما via قبول کربو و کیدن ام چما خلطی دور ده دگرن کم بنرن و کوکی دکده بکارتینه دنا بارده لوگینه ده ام میزه بکن چه بکارانی بو پروفایل ده چه بکارانی بو و کوکی بکار ناینن کی تچما و کوکی نفسان دیجمر می دنا بارده می via جیب ناو باردم ویا نخواست و کوکی نخواست تکوی و ببیجه تکنو بر سنار بله مچما ناشینی رو پلا پروفیله مرواجست که او قد نبه میدل ویرد خبته ما خطا کر ما خلطی کر ساناب قد ناب وانا همویا دویم بگو هرینن لیمی چواب کن پر کت ناب هف چواب کن شما ستیت منیجمنت دویم یا پینیا بکار بینن یا جی تشتی کیدن یعنی اوسا ناب پر لحو دخه وقت مدخو مثلا من نورمال به دست خو قود بنفسانده یجی ایرو خوشتره می پیش بکتانا پر زیده وقت مدخو و تشتی که جی زیده مفهم ناک یا دویم رو پلک نو وکن یا امید هر رو پلکی نو اختا کبار ببه همه توکن بشینن سرور او جه یوزر بخوازن یوزر ام نکارن دناوا ستوریجه ده لیور یوزر بهیلن او تشکی اولانه نه یا همه جه بانا که یوزر ببینن و دانین یوزر مثلا ده پروفیل یوزر دن بیجن پلان کس بنیرت اویناویت او ام وانا نیشان بده همه هر رو پلک تاج سرور را اخوازی یک بشینن یا جی همه پینیا یعنی پرتوخانه این ستیت منیجمنت همه بار بکن و امی لبور ویجی تکتن و همو چالاکین یوزر امی ده پینیا ده وشیرن و پینیا جمعه به دستونگی مدوی ویدیو ده مپر زیده تشتکی نکر جبر که جیریا چیکری ایدی پچکی و اوک ام ویدیو دور ده بقدینن ده ویدیو اکیدن ده امی پینیا لیزیده بکن و امی دانه یوزر خوشک ده رو پلا یوزر ده بنویسن بدن نشاندان و کماسیان او ته گلک کماسیان هاته ده هنه می پرل سرب سکنن که ام میزه کند پروژه ده ویکیدن امی چه کاربن چه بکن ایرو او قاس بمینند خیر و خوشیه ده